Nah, jadi orang se mukhtalis, orang se autang terus tak nyaur utang, tak wajib ketok tak nangah. Polan bini hanya ngecok. Kulo kemarin nolong orang, selama tahun saya kabongkor. Utangnya berapa ben? Utangnya 5 juta. Macam benyan kebenampan, nunutupan, kulo tegang nih guys. Dia lah. Engkau ngutang nabeen kaki tau samri apa kan engkau tau saji senci apa lah engkau tak ada ke senci nabeen kan cabi gula dilen abi tak ketemu ndak kan temola abi tak ketemu ndak nak je lah beda apa oh dia bela bukan ben kan tak pati jauh ben ya terakhir nah ngepe pese 5 juta sebedaan ben sabar dina jangan gula banyak kiki puruan bayi berdina sebedaan ben sabok ning garasi ro kontak kakek beh engkau tak ada sepeda nak kakek, tang sepeda gayaan, tang sepeda habis sepeda nak kakek. Kok todu sa sepeda din benje jan gula. Engki, keng sampai lopot ya, kok tak nyari ben. Sekalian kok nyari ben. Sekira ben lah anu rela cincin ben bila. 5 hari, cek 5 hari lah, petong hari seminggu lah wis. Engki, Jumat ketemu Jumat. Pon Jumat tak ada. Kemis ketemu Kemis tak ada. Telepon pertama masuk maksudnya tak masuk, telepon tak masuk, WA tak males, centang situ ngedok tak centang 2 sekali. SMS tak masuk ada laporan. Demo orang kerjaan kula. Tetap kula WA kula terakhir je lah. Kakek mun tak datang kasih esah. Wallahi ku asumpa, sebenarnya kakek yober. Tahu sanya orang kakek lah, keng sebenarnya kakek yober. Dina lah tak apa-apa kok malah gagah. Ngober sepeda aja kok gagah. Jangan gula. Tak buka sampai sore. Maghrib dak kantor ya. Aduh kula nyono tolong ki entar dak robulu mertua tak tahu jiang kok pokon esah ober ning kok je. Kula tak mangki sepeda tak ngurus jiang kok tak tahu jiang kakek lah kadu kakek dak engkok kakek bengal de. Bejen tarik minta sapa ora. Tak matiin HP di jan kula. Akhirnya aja orang sing ngutang saya salah. Akhirnya terakhir kan santren ke daerah bulu ngejam sepeda aku lah. Pokon kan kita ada kantong PC 5 juta. Mulai, cak benak boleh ben. Kakek ngucak kerong ke ngau tangga kakek jangan. Modus. Mun secara hukum agama tak ketok tanah. Tetapi itu sana orang si otang tak nyor otang. Ada buah kitin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Al-mayyitu fi qabrihi maghlulun bidainihi la yafukkuhu illa qada'u dainihi. Al-hadits Abu Kawakol. Mayit nikah ning dalam kuburna borgol kecek. Bi otang. La yafukkuhu illa qada'u dainihi. Walaupun ia halna benar tak bisa selamat. Pedetang ulama sebat hebat untuk atu aki orang nak nikah. Tak mungkin. Dan Kanjeng Nabi tak gelem menjengaki orang yang di otang. Kanjeng Nabi tak poron. Polan mayit ni kan di otang Rasulullah SAW tak poron nyolate. Karena percuma kok menjengaki ben atu aki orang dia tapi orang dia di otang. Tak poron Rasulullah. Baru kemudian beda napa sahabat Abu Bakar Siddiq senangkung otang nikah baru Kanjeng Nabi poron nyolate. Bener belir ya Kanjeng Nabi. Merkena ada buah kita ulama ad-dainu ad-dain syainuddin ad-dainu syainuddini. Adainu orang sia otang, syainuddini agama ni kecacat. Cek nang seneng otang. Sandi otang menter tuli kelar nyaur otang. Mulai nyaur menter tuli nama otangan boleh. Ya keng betek kakek betek otang. Seneng kredit pancet. Khusus bumbu, waduh mulu kocak ngeding kredit nulis. Esene depor jado selunas sekali. Bocon cerok sebuah kaler ya mon ano sebriyer kena mon otangan ya ditinen kok otangan bela ting bojon nyetor ada neng depor tak masak kita wajib ketok tanah mon beda orang nyaur otang wallahu alam mon secara hukum napa hukum negara utang piutang ini kenapa beda pasal kati tak ada pasal tapi mon laporan orang di otang tanpa disertai bukti-bukti sekuat ya saja sobung nih kesobung pasal. Secara agama tak wajib ketok tanah. Mun pacet, napa modus segala, napa tak gelem nyaur otang. Bener termasuk zalim orang nikah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu matlul ghani zulmun. Menunda-nunda bayar hutang padahal aban ghani mampu, zulmun, zalim, haram hukum. Matlul ghani zulmun. Menunda-nunda hutang padahal dia tadi itu mampu untuk membayar hutang. Beda keng di alasan, aduh tinerapan apa saurakin karo pese tedung. Dompet sini orang masih tedung masih melongker letih nerapa. Gimana wajib nyaur, wajib nyaur. Nah dalam nyaur otang nih kah? Esunaki si otang gila, abri bebunga. Beri otangan berapa 5 juta ngebe, gula berapa kilo deh lah. Jadi seneng rengo otangi gak sah. Ban esunahaki untuk mensegerakan nyaur otang. Masih tak tepak kita ada pak kebejen, tapi pun aben mampu. Loh, kan kita orang dua remela nyaur, alhamdulillah berrezeki. Cek pas ngepas haki mau nyaur otang. Nah orang sing ngotangin cek repa-repa apa, cek sama pemerintah beri kimpon, keng kang goreng sa otang, bengebe. Ngebaturin sasak, kenceng sebenarnya otangan. Soalnya taki gentelo kale, kita ngebe apa-apa, ting nyaur pasti cerik-cerikon atau ya sang kasih otangan.